Non puthol iltung kajinghon MBC sar rong phasar ke hai tame angsong bangi asi chuni reglo. Non puthol Roman Pator Chairman Hamlen Municipal Board alang tame angsong daisong anwang asi chuni reglo. Laben puthol Richardson Hanse BJP spokesperson alang tame angsong bangi asi chuni reglo. Lapen Lahore Singh Crow Ward Commissioner Hamren Municipal Board alang tame Hamren angsong daisong bangi asi chuni reglo. Lapen puthol Joy Singh Crow BDC Socheng alang tame angsong daisong bangi asi chuni reglo. Lapenon puthol Sangpi Purnima CP Ward Commissioner Hamren Municipal Board alang tame angsong daisong bangi asi chuni reglo. Lapenon iltum lanchu tongdu Rublin Inghipi Ward Commissioner Hamren Municipal Board alang tame Hamren ta angsong daisong bangi asi chuni reglo. Lapenon puthol Chandra Singh Rongham ex-MDC Karbi Autonomous Council alang tame angsong daisong bangi asi chuni reglo. Puthol Basa Teron BLCC Chairman alang tame angsong daisong bangi asi chuni reglo. Non lapen puthol Lokendra Hanse Hamren Municipal Board Vice Commissioner alang tame angsong bangi asi chuni reglo. Puthol Krishna Sharma Social Worker alang tame angsong bangi asi chuni reglo. Lapenon puthol iltung langai chutongdu Seng Teron Habe elanita nadak angsong bangi asi alang tame chuni reglo. Lapenon puthol Bronson Inti Lens Chairman alang tame angsong daisong bangi asi chuni reglo. Lapen puthol Longsing Timu Khandoli Lens Chairman alang tame angsong daisong ke bangi asi chuni reglo. Lapenon puthol Johnson Teron ke hai alang ex Board Chairman Karbi Autonomous Council alang tame angsong daisong ke bangi asi chuni reglo. Lapen ake hai Martin Timung ex Board Chairman Karbi Autonomous Council alang tame daisong bangi asi chuni reglo.